musibe haray mi wurki on fopla landi stedo e jam mi toliki on sakitane en de yewtere mede ngo jippiro ka fewndi do mi de wi alhamdulillah rabbil alamin ko ma wakkilo den wana goddo arata walla en go jippiro ko ene wallata hore meden si Allah immo wallito on yi manja sidibe fiɗi 78 milliards de francs guinéens wonanoɗi haale depuis 2024 hande ɗum attrapimo mi yeeti kon l'histoire se répète ɓe fop maɓɓe ɓe nangirte goto goto koko ɓen wadde koye jugement fenande oy ɗo ko sama kala ni jamala guine jugement tigi tigi jon no arde parce que ɓe fop maɓɓe mi j'ai dit bien kala membre jo CNRD kala wonɗo sutende kadi CNRD kala on communicanaɗo CNRD kala ɓen yaltunoɓe créé mouvement de soutien gi yoɓani Mamadi caution makko fino wonira l'homme de parjure ɓuri ko woni noon l'homme de parjure on fop mawɗon ande yiɗo mari gueɓe e sariya wonɗo arde on parce que jawle ɗe ɓe bonni ɗen eɗe bonnuɗon nen eɗe ɓe woni ɗen bonnude fop hino anda ko waɗano kon 28 septembre ha hande ɓen no ñawede awa onon kadi ande bilan moɗon ɓaytum Mamadi o ari o waɗi o kudeta o wari ɓe yimɓe o huɗike o towni jungo makko ngon o inni ke ni aucun membre du comité national du rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ɓaytum ɓe respecta les paroles maɓɓe on ɗe jawle ɗe ɓe bonni ɗo fop iɗon andite 2024 2025 2026 ɗo tonji bauxite ko ɓe woni kon yaltinde ka leydi meɗen ino fe'ide keero ande noon hunde wotere ɓe wonno yiide fop hino wowla ma hino ƴetta jawle sooda yimɓe inna are tawton men wone yimɓe bombe ɓen kono wi mari ko mi yetto onon ɓe wonaɓe noddede fin très proche de régime de Mamadi Doumbouya Mamadi no mi wolirta noon minna ɓe ittemo fii makko koko gayno ɗum hiɗon sikkode ko sama kala on yire guete moɗon nen onon ɓe wonaɓe bonnede waton immo jamais yawmo tawtoyon ɓe wonɓe on bonnude hara ñande lowru ndun immi o rewa e moɗon haysi on bonna waton jaɓu ɗum acceɓe kamɓe tum ɓe bonna ɗi mbuuɗi ɗi Mandiang Sidibé wona haalede fimuɗo 78 milliards de francs guinéens andite mbuuɗi ɓe bonni ɗen plus de 1 milliard 392 millions de dollars ko ɓe waɗi kon ɗi propagande ji maɓɓe gila ka référendum ha ka sodugol conscience yimɓe ɓen ko sodugol otoje okkitira ko sodugol cuuɗi ko ƴettugol yimɓe naɓa ɓe Europe waɗoya campagne ko ƴettugol yimɓe naata e nder pays yon nangeteɓe huwa ko faala sodana rewɓe muɗum galleji e otoje ƴetta mbuuɗi e jawle leydi ndi funsira no funsiri o ɗi mbuuɗi ko noon ɗi yaari ɓe galeroyino hande kadi ɓe tampino hande kadi ɓe watti arde ɓe nodda opérateur économique ɓe ɓen yoɓe aru ka palais ɓe convoca ɓe ara ton kadi ɓe ɓittinane ha ɓe yaltina mbuuɗi yeri ko ɓe mari kon ɓay kamɓe ɓe duwaka nandi immanade ko ɓe jeeyi kon daro dadi to mais yeetinoɓe wata ɓe wallino mbuuɗi ka banque ɓe nanali ɓe sortiri ɗi mbuuɗi gotum 1000 francs 2000 100 000 1 million 100 million ha heɗɗi fop majji yon banque on wiɗi few mi yimani noon law men inni yeye yaltino mbuuɗi moɗum ka banque o nanali fewndo ɗo hiɗen e retard hiɗen tampude hiɗen soñji hiɗen tampi hay menen woɓɓe ɓen ka jannide lagene talla lakke mo lagene on noon nabude hande no hewtude men ga hiɗon fanki bude hino hersini no hulɓini ha feƴƴiɗi keerol immoɗen daroɗen kino hittire ndi leydi meɗen ɓay tun o towningo jongo makko ini plus personne ne doit mourir pour rien
les Guinéens ne doivent plus mourir pour la politique parce que nous avons mis la politique en devant et oublié ce que nous sommes. Kongol maunungola heutingo Kongol alaka worledi do kilabe etingola 2024 plus de 147 millions de tonnes de bauxite. C'est 80 tonnes de bauxite. On a de ye de mienda ko combien de dollars? C'est 80 à 100 dollars. Hande do ni hande bauxite mede on min gi mede ni hande aduna fo no faladi. Hande be wude kala ko be fala. Iya rewbe no yalta. Wi amene men ronki, me habbe ka men ronki. Ala holete do hande kala yidi mede lagine ko dum be woni hollude do. Ko devoir meden immagol daro dadi to fino itirate dun manja sidi be onno ide ko sama kala be jokkitaw kasori taw gayni daka taw do ngande kasori eta makon o yalto ni o ronki jabagol question kanko le na wonno do président de la république de ko premier ministre jo hande ide njori de fanki ibe wude kala ko be fala prépare de ande fi mamadi ko gayno dum on yiye non kala résultat on e balle kadi